Pratite kanal Skela. Večeras nam je u gostima Aleksandar Mojić, voskar. Dobro večer, Aleksandre. Dobro večer i vama, dobro večer vašim gledalcima. Drago mi je da imam mogućnost da na vašem kanalu predstavim svoju radionicu i deo svojih radova. Aleksandre, vi proizvodite ove ukrasne sveće koje sada vidimo. Recite nam nešto kakvog su materijala, kako im je namena. Da, ja se bavim proizvodnjom unikatnih ukrasnih sveća, u svetu poznate pod nazivom rezbarene sveće. To je novost u Srbiji, jedini sam koji se bavi izradom sveća na ovaj način. Zanat sam preneo iz Rusije, pre 2 godine sam počeo da se bavim ovim. Ono što vaši gledalci sada mogu da vide, to je jedan vrlo neobičan način izrade, koji se retko sreće čak i u svetu. Recite mi kako ste naučili taj zanat, da li ste imali učitelja nekog? Imao sam učitelja iz Moskve koji mi je pomogao da savladam osnove zanata. Znači nisam putovao u Moskvu da bih ga tamo izučavao, nego smo putem savremene tehnologije, interneta, uspostavili kontakt, dobio sam osnovne smernice, naravno otkupio tehnologiju materijala, što je vrlo značajna stavka u cijelom zanatu. Kako se ta sveća izrađuje? Pretpostavljam da se radi još dok je topla, da bi moglo ovo da se sve... Ceo postupak izrade ovih sveća je u stvari ručni rad. Znači, od onog momenta kada se postavlja fitilj, naliva osovina, ide postupak hlađenja, iza toga kada je osovina spremna, potapa se u otopljeni obojeni parafin od 30 do 80 puta da bismo naneli dovoljan sloj materijala za obradu i da bismo postigli određenu šaru, što bi rekli narodnim jezikom. Iza toga, dok je materijal još uvek topao, pristupa se rezbarenju. Za rezbarenje se koriste rezbarski noževi, između ostalog čak i običan kuhinski nož. Stvar je u veštini ruku, ne toliko u alatu. Znači, ove sveće se izrađuju potpuno ručno i naravno vi imate sertifikat za to. Da, ceo postupak izrade sveće je ručni rad. O tome sam dobio sertifikat od Ministarstva privrede, trgovine i turizma. Ministarstvu sam podneo zahtev, čekao sam nekoliko meseci da komisija dođe u moju radionicu, da isprati svaki detalj izrade i na osnovu toga su izdali sertifikat o tome da je to stari zanat i da je ručni rad. Posjedovanje sertifikata o tome nadalje ima kao posledicu smanjenje poreske stope u onim mesečnim davanjima prema državi. Tako da je moja preporuka da svi zanatlije koji se bave određenim zanatima u smislu starih zanata i ručnog rada obavezno potraže taj sertifikat, jer ušteda u davanju državi nije mala, kreće se čak i do 25%. Samim tim, svaka vaša sveća je unikatna. Vi svaki put imate novu ideju i radite različite boje. Tako je, svaka sveća je priča za sebe, unikat, što u suštini jeste cilj ovog zanata. Da svaka sveća bude izuzetna, da ne budu dve iste, različitost se postiže u boji i u samom načinu rezbarenja. Recite mi kako ide plasman, na koji način vas ljudi mogu pronaći i kupiti ovu sveću? Plasman ide preko interneta, posjedujem svoj sajt na kome zainteresovani kupci mogu da vide fotografije urađenih sveća, da se informišu o ceni, o načinu kupovine. Zatim sam čest posetilac manifestacija koje se organizuju u Srbiji u sklopu turističke organizacije opštine Novi Bečej. Posećujem razne manifestacije, sajmove i druge događaje. Upravo juče i prethodnih dana sam bio na sajmu turizma u Beogradu, gde su sveće izazvale značajnu pažnju medija, a i publike. Ljudi su prilazili, pitali šta je to. Proizvod je vrlo neobičan, pa ljudi nisu upoznati sa tim i onda ne mogu odmah ni da prepoznaju o čemu se radi. Tako da imam dovoljno posla da im objasnim kakav je proizvod, čemu je namenjen i mnogi postavljaju pitanje kako se izrađuje.
tako da kad imam dovoljno vremena posvetim pažnju i tom delu i praktično ljudima na štandu ispričam jednu kratku priču o tome kako se sveće rade od prvog do poslednjeg zahvata. Pretpostavljam da je uživo mnogo lakše ljudima da vide šta se stvarno radi. Ono što ljude vide na fotografijama nije nikako isto sa onim što vide u prirodi. Prvo što je sama specifičnost fotografije takva da se ne vidi u 3 dimenzije. A zatim ljudi vole da proizvod uzmu u svoju ruku, da ga pogledaju, da osete težinu, da pogledaju kako se rade ovi nabori, odnosno reljef na telu sveće. Pa je to za njih još veće iznenađenje. To znači, internetom je malo teže probiti led. Tako je, malo je teže, ali ide to nekim uzlaznim tokom. Nadalje, ove sveće se nalaze u nekoliko prodavnica u okolini Novog Bečeja, u nekoliko cvećara, daroteka i naravno ambicija mi je da se proširim i na veća tržišta kao što je Beogradsko, Novosadsko i slično. Čak sam sad ušao u neke pregovore sa turističkim organizacijama u Herceg Novom i Kotoru i Baru, gde su ljudi na ovom sajmu kad su videli pokazali interesovanje i obzirom da je Primorje posećeno turistima iz inostranstva, samim tim je i interesantan suvenir da se ponudi tržištu. Ove sveće se prvenstveno koriste za ukras, a naravno mogu se koristiti i kao standardne sveće za... Svakako, njihova namena je da budu lepe, da budu dekorativne, da ukrase nečiji poslovni prostor ili stambeni prostor, ali svakako imaju i upotrebnu sveću, pa ću reći nekoliko reči i o tome. Osim ovih modela koji su u studiju, koji su visine 16 cm, izrađujem modele visine 21 i 33 cm. Samim tim što su višli modeli i teži su, pa recimo modeli u visini od 21 cm su teški negde između 800 i 950 grama, pa im je vreme sagorevanja 40 sati i najviši model od 33 cm je težak negde do 1400 grama i njegovo vreme sagorevanja je oko 50 sati. Svakako da ove sveće imaju, kažem, upotrebnu vrednost, gore vrlo sporo, gore ravnomerno, tako da mogu da se koriste u dužem vremenskom periodu, što će reći da ih se može paliti više puta u toku njihovog trajanja. Inače, kad se koriste kao dekoracija, mogu isto biti trajne. Da li ste ispitali koliko mogu da traju i na kojim uslovima? Naravno, one mogu da budu trajne, da ne kažem beskonačno trajne, ako se čuvaju na temperaturama do 55 stepeni i da ne budu na direktnom sunčevom uticaju. Mogu stajati u prostoru, boje su stabilne, ne menjaju se i naravno ako se pridržavamo tih temperatura do 55 stepeni neće se deformisati i ostaće tako onoliko koliko vlasnik sveće želi da je zadrži u tom obliku. Da li može kupac delimično da utiče na izgled sveće, da poruči unapred recimo u nekim bojama koje se njemu dopadaju? Svakako. Kupac može da izrazi želju o tome koja će da boja bude dominantna na modelu sveće. Međutim, kupac ne može da utiče na oblik reljefa, jer to je stvar momenta, stvar inspiracije. Nadalje, ono što moram da kažem jeste da su ove sveće idealan poklon u svakoj svečanoj prilici, idealan poklon poslovnim prijateljima, saradnicima, i naravno suvenir pre svega naše opštine i našeg grada, a može da bude i suvenir bilo koje druge opštine ili grada koji zahteva recimo da stavi njihov logo ili neki znak koji će biti karakterističan za tog kupca. Kupca, boja kompanije njegove. Ovim smo otprilike objasnili o čemu se radi. Ko ima još neka pitanja može da vas kontaktira preko interneta, a cene i modele mogu da pogledaju u vašoj online prodavnici. Potencijalni kupci mogu da me kontaktiraju putem Facebooka na stranici Ukrasne sveće Mojić i putem web sajta www.ukrasnesvećemojić.com. To bi bilo to. Hvala vam na gostovanju, hvala i vama koji ste gledali i obavezno se subscribeujte, pratite naš kanal. Na taj način ćete učestvovati u nagradnoj igri, pretpostavljate šta će biti poklon.